Biyag Di Tao. Biyag Di Tao. Gapoy ti kinangato ti pride, imbes nga urnusen ti saan na pagkikinawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramiden da kat awan pakibiyangan da, numarakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 214. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sombra ka man pay. agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yung aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabron manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngadeng mo. Uwan manang, iso tulungan ako ma. O sige, asikaswam nga roden ti papeles mo nga agabroad, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw a Virginia eh. Adama niya balayan, isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamot trabaho ka namin, Jenny. Diyak masikaso dagiti anak ta. Sige, ninanang ko lang ti pangibatsyak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan, Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga na siguro ti panakabambanog ko day, Jay. Pakawanan na, bakit? ala, lipatan mo day, Chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kindi manang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit ding awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bye antayaw. Di tayon ikaskaso ida. Apay, awan trabaho ita anak ka. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina na nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rikrek na agin anaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usaran lang. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako na sumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko na lang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumbakan. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. Adada ijay silid.
Mabiit laang tayabak inabayaw. Uwan man, awit ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Agdakan kadagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jak mo tamo dayandan. Andadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jak mo't mapilit idaamangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso timang bambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya? Ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Abroad. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balay yo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda matartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang nga rodan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agahin, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na ababae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jak kaya takasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan ng aramidan, kabailak man. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo itong tagsarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan batan ngay mawawag? Wan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na.
Ngam padasek manen akontakan, nanang. Hello, Manang? Agyaman tanakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Busy ak ngamin, Manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kun ngagbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, Manang. Kan agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, Manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho, Manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige, tani, simbang putin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngam apeng agsangsangit ka. Sanda ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak namin kadakwada, Manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dito? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaan, wanuan niya. Masikogak, Nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya, Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmad ngamin tinakirelasyon na kijay. anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot matal na nako. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenay, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni maning anak mo kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga'y babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw abalayan. Ay, lading ita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tagdamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang,
Noy kanak pa iti may sagundaway. Aga brodak manen. Tulungan nak kuma. Pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabrod. Saan ko alin niya tag business manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanamading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan ka. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una nang. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin tag gastos para iti panagabroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababae tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yan na panakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapol ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nak, di babae. Pakawanan nakmat mani. Nakabasulak kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaang. Wen, apay kit dinasan. Ay ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat mani. Ay na, maragsakan kamay para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng tikinaragsakyaw. Si kamanay, di kan agbababae Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at mahitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi Anusan nyo ida atari patuan. Anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kauwan Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pambakawan, tapno maurnos matlaeng ti saan a pagkikinnaawatan. Bueno, gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorato pagayam yo, Jenna Almoite. Hagiyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di yo kumalipatan ti like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin! Biyag. Titaw. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw angkal. Agbits tayo, hintay mamatag relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Ken tapno, makapasyar ka man mag, Bintong. Ipasyar da ka man mag. Wen angkal. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado iti papanan tayo. Ha? Ket wen angkal. Bala. Tik apom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen angkal. Ay, wan gayam. At tuyon ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang angkal. Bentong, isabdang mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen angkay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rodan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatan man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta, nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili ma, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Ken di da pa iyo permit ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mangkalaog lakay. Makain inumak ako. Ay, didak pa ikan. Uray, danom lang ko ma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat kumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen angkal. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan tumapanaglangaw, anya. Wen angkal. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Bala. Agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. At danapin ta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kada kwada, kas driver da. Ngam nagpasit mo't nga raw. Ay, kunada, o may kami agin-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito nagtrabaho. Bumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Aw,
Daytoy ti kayat kaw. Hmm? Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Hmm? Adtoy antay. Hmm? Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Huh? Sagsasangagasot laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga ala kadita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wain, antay. Ha? Antay. Awan mo't tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langik kam. Dito'y mo't lalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinalada. Anya, ay sayang. Ay, wan nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangpod kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wain, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya rin ay. Nag-enjoy kayo umutlaang insan. Nagadumot ti post niya antiduray ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mag. Kadwada ka mag. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di Ang at least nakapasyar ka. Impus mo nantidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipus na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Inggatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Apay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga rod din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak kuman inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa ijay maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa imot kurkurso na hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsi 50 pa eh. Nakay, kita banday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanutay tangay. Awan, libre. Libre. Asi daw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrim wariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Gatwan Sakpay mo ti kunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala. Ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mait no paayag tao isda. Umayak mo't. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nanggal. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, isumot tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Bentong! Apakas tao na panangkita mitibado na uncle mo. Ha? Antay. Kapag pada na nga maintay ginatang tayo at t-shirt kaw.
Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Ay, nay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayin makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanan dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayan ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatanggaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaan antay. Up. Ne, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At da basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laang mo't. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas kada kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod, antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananuam ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga road. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam dayta shirt pan, ta nagino dayta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 dayta. Nay, nagninan. Ay katwan mangtudak lang arudan na lakapay. Tay nanghinan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibaw. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isubat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan parakan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha?
pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpaiso day ta jay impos niya anti a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan da ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali a pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Uwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Hindi mo kunaan yung take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Ingkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay nita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro tagman da uncle kan ante dita restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timak derdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti tudda iti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da tudda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanamday ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibelenday tayo. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang Kyle. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Lay, anya ngay dayta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katayin na po yan. Wenang Kyle.
Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan! Anyat pagkit-kitaam ka na kami kina-uncle mo. Aso! Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli makaklaing, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik nayo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ah. Ulitag tagkid daw iti dispensar kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y tikadwamin? Pumanaw akaw, nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin di ti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Hello, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan, apakasaritaan, wano baro nga episode. Di may patangatang itangam sakmay na. Hello, mampay ka ni Dominic Florentino, ni Susan Ronquillo dita Hong Kong, kay ni Lilibet Contillo. Katitay-tay nga ro dandanggan ti episode 309. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Rufa, italag kun ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wan manang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti sidong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Saan na sumurag ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Silin, agaukan tamangantan. Di nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan na makapangan. Oh, sige. Agawa ang merod tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Apa yun yan? Silin? Silin, apa yan? Ni nanang, auntie. Saan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Katurog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. Wanyang rod. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin.
Awanan ti inak, auntie. Tipat-pat gagunay ngayon na. Ala, talaga kasta. Mapantay yung amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo lang nga agigitan? Ada umun-una, ada mo't maudi. Kasa na bale? Taadak nga ang team. Imbilin na katiin ang kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya ti sukir. Masapo na surutom amin apagayatak. Nawatang? Uwan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan numarabya na ka sumangpet. Agluto kan to ni ti kanamuan. Uwan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. Sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulam, agtrabaho itiklam. Ay, awan pa'y nga Rodjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inoferan ko may tidakil agatad, Di dalat takayat. Siyak nga minin, Anya! Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nuti lang saan pa yamadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho itiklab. Iso pasensya wen. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Ha? Madungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho itiklab wen. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ape akit kitaan na, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanya. Napintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pagarop nga da napintas aka anak kam, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nganti na. Matayumad Agong langin kan agduman, Kasta mo tentikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pe kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahito iti ibadom, Silin. Ingkan agsukat ijay dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Alaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Anak sangitan nga Alan. Ay, mairwam kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kagdanag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adtoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Uwan, auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapula kiti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin. May mayat ijay, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam.
Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak, ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan, iti koleyo. Basta jak kaya ti Jayan, auntie. Silin, saan anatang ti ulom? Di nakpagunten! Sa bali ak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan ang data! Itulog ka nga gawid, Silin. Ay, saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana bali, tapaawid ak maten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kon, sir. Kat agyaman ak iti panang itulod mo kanyak. Itulog ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot ni antik. Istrikto nga ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan ba sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanuwa tulungan. O di mo kaya't mo, ti makaadal. Uwan, auntie. O ano kasta nga rod? Awaten ta, ti Jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta, i-shoulder na amin, pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ije club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamdiyak kaya ti pumanaw dito'y. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot kenkwana? Di ka madanagan. Tanasingpot da di atao. Dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak, Silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, unang kanyak. Tudua kami, iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na yung bag. Tano makatulpos ka, uray agawit kanto na yung balayo. Wala, umay kan, taitulod ka itagbali na silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sapay la ko mga rod na matuloy ko ti arapaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yan ti bayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay, God, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, ah. Ay, anya, sugar daddy nga ipagbagamot. Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. Kat kumusta? Magustuhan mi ti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laan. May ruamak to. Basta nagsing-singpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanya. Kat di naktubtub nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Ala, ikagdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo ito madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapol nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. mo't imbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak.
Tapno maragpat mo ti arapap mo. Di ka nagkadkad silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sikat ti arapap kong asawahan. Mala, mangankan, balasan ko. Tapno saan ka amana daw ije pagadalan niya, wine. Uwan, nana. Na, abay, nagsangit ka idi rabi ay anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day jay, nana. Alala, jakun agdamag tamuklatan nga da pagdaldala ng balasan ko. Taam-amu ko ni Jerry. Anyat kayat yu asawan, nana. Madamag kumanlaang balasan ko. Anyat relasyon yaw kan ni Sir Jerry. Madlaw na singpet kayo, nana. Isungag talagak kada kayo. Di damo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamjak laing pagarup nga dagayam sukat day tapa ng tulong na kanyak, nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam ambo nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iso pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakis iti amok balasang ko? Agam, saan laeng asika? Tinultulungan na. Adon, tinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na. Ken agbalin mo ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakin ko na daytoy kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasan ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun na ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagkak. Teko lang giti, ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Adda! Manipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Pangibawag ka, ha? Auntie, di na kaya taparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kung nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. Saan ka nga, grigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Ang kabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Yapo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko, tulungan na ko ma. Yadayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti day dya balay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi ti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan, nadadaalan ti masakbayak.
Diyos ko, tulungan na ko, ma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na ko mabaybayan. Si kalangan di mo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan ngamin pagturugak. Isa ang nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Ta ingkag kape. Oh, adto ti kwartan. Ingkag kape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagplete mga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tanalpasan ti jutik. Mama, napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan mo damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapo laki ti pagtrabahwak, sir. Ngamawan mo tamamok dito No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan na timang kadwakan ko na. No kasdyay nga awana kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Ta isutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Kinapod no na. Nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagkaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadal na. Aging ka nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ka ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok, nagsingpad ni Selene na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw awalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nang kadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Selene saan? Nasingpad awalasang ni Selene. Kasta ka di Lola? Di nasayat do kasta? Bisula ko man ti asawa. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawa. Nasingpot ka na pintas. Ang bagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Bidi, dayta. Ang gamita, mabalinay. Tadan kurso na ka para kin kapo. Ni Silain. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklonak madlangan. Mabainak ko mga klon kan katasaan na ka maikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanat, ay ayatan kamot si Lynn. Ken awan terong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyamanak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasartan? Kayat kan nga ikalaysa. Sikat ti makaam mo. Kaya't kumatan ti makikalaysakan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no italang ipasyar ka dito'y June. Amumat ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya't makita da ito a lugar.
Maawatak day ta. Ala, dumsag ta nga rodan. Tapno maamamok mo tanti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Auntie, di dak ka din mailasin? Si Lynn! Si kakadidaytan ka, anakan! Uwan, auntie. Ape akas ta tila ngayon. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Apay, auntie. Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Ken, jak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakat. Anya. Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay up. Awan mo nga rod kwarta, pag-agas ko. Ururayak langan ati patay ko, kanakan. Anya. Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Itala mo ta nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to iti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na ka. Sorry, no, hindi mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapo kanyak. Ala, baybayan yun dagi jay, auntie. Nayatlatan ni Apo Diyos. Taure kas di tinaglablabasak. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka, kanakan. No, kunam, anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Ta, karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat, ulitak ate, agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Ititong galaramid ti may sa tao at daguro oray asupapak na. Isano kaya't tayo nasaya at ti pagbanagan tayo, agaramid tayo itinasaya at itipada tayo at tao. Alaga kayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, di drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin.